بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة جی برنامه زمان ما دنباش وره تماشاوانی نهیجا. ایروجی به خالق کنوج برنامه زمان ما امبون میوانی مالاوا. ایروجی وانه اما وانه که پرگرینگه. فرق جداهی نابرا وقتانده کو توانگیده. وقت ام دزانن ام جی شاگرد بون و اف آستنگی و ناکوکی بمرجی درواست بون. گلک جمع ام زمان خود خوینن دیگه حتی آستا یکمین دویمین سیمین جی لید گلک تشتاده ام هینا زمان خوش هفدو و ناقتینن. ایرو جی ام بهبینه که هون باش بالا خو بدن وانه امی ایرو جبو که هون سودکی باشی ورگرن او ام رسانی زمان خالی وگرینن. بله شاگردین دلال هون جی بخیر هاتن دیوانه. ایرو جی وانه اما مگود نابرا توانگ وقتانده که ده جهه. وقتانده کنگی تی و امی چاوا ناس بکن توانگ جی کنگی تی و امی چاوا ناس بکن. جخوا موانه که تایبت لسر توانگی بر. وانه که تایبت لسر وقتانده ایروجی هر دوانه خو امی بهفدور دین سر دپی چاوا توانگ وقتانده کن امی جهفدو ناس بکن. جخوا آرمان جه هر دویانجی نیزی هوا. بناسا توانگی مبریان ها دایوا. کجوا تی بیراوه توانگ چی بو؟ ما گوت توانگ نشاندانا روشا نافدیرانه. یانجی بیجیانه. جبر که هین نافدیر او نبرنه ام دبیجن بیجه. روشا نافدیر یانجی روشا بیجه جی کیجان آلیوه دیار کرن؟ جی آلیه میجر و زاین دیوه. وقتاندک کیجان آلیوه؟ بناساوی چیه؟ وقتاندک با آلیکاری هنه قرطافان دو پیوان به دو و گریده ده. ده ما راوکه ده بچه و پیوان به دو و گریده ده بریا قرطافان ده. ده ما قرطاف لپیوه زیده بن راوکه پکتینه. او راوک چه دکه؟ میجر و زاینده ده دیار کرن. هر دوجی میجر و زاینده ده دیار کرن لیبلی. وقتاندک تشتکی دکه توانگ تشتکی دکه. هات فهم کرن. وقتاندک تشتکی دکه او توانگ تشتکی دکه. نهاجی امیم هفدورا ناس بکن. یعنی ابوک لیوگره که لسر هر دوانه می بورینه. نها وقتاندکن بنافکری هبون. وقتاندک اما این بنافکری بنویسن جبر هر دو جی این نبنافکری یوانجی هنه. وقتاندکن بنافکری و توانگن بنافکری. بله هفان. وقتاندک بنافکری هنه و نبنافکری هنه. توانگ جی بنافکری هنه و نبنافکری هنه. ایرو اما این بنافکری ببین. هین ام نگهانه این نبنافکری. قرطافین وقتاندک چو چنه؟ میدیا؟ آ ای این هر بجی. آ ای این. توانگن بنافکری؟ توانگن بنافکری؟ توانگ. هر بجی. ای آن. ما قلت بيفا طوانج جتشي بيه بيفا طوانج تو رايكا ليكرا طواندنا تو رايكا جليكرا طواندن هاتيه و آنك پاشگیرکا کرمانجیه آنك پاشگیرکا کرمانجیه وقتاندکن بنافکری آ ای این آ جتشو چره آ جتشو چره بریوان می یک جمار هر بجی می یک جمار ايش چرا ايه ايش لطوان كده مي يكشف می یک جمار
بجی پشتی آ ای وقتاندکا ای او جی چرا میدیا نیر یک جمار هر بجی ای یا طوانگه او جنير يكشم نیر یک جمار هر بجی وقتاندکن بنافکری این شمال پر جمار هر بجی دبیت چه او نیتار هر بجی نیتار پر جمار چو اتا نیتاره نیتار هر بجی جی هر دو زاین داره آن یا طوانگه گلستان او شيء يجبر بالجمال پر جمار نیتار هر بجی نیتار پر جمار بله بله شاگردم قرطافين ما البيشيا منا وقتاندكن بنافكري و طوانجن بنافكري وقتاندكن بنافكري مي يك جمار نير يك جمار نيتار پر جمار زايند ميجر طوانجن بنافكري مي يك جمار نير يك جمار نيتار پر جمار ديسا زايند و ميجر باشا ام نها و قرطافان دنا و هوا که در جه بکن هوا که کو و قطاندک او طوانگ تده هبه ام بیجن جخوا بریانها ما هنک هوا برن گنده ما لبر دریایه برای من خورتکی زانایه او اکی ده موانع ما پیش ده می ببین لی بله ام نها میناک خواهی دست بکی ببین میناک چه قاسی ام میناکا ببین او قاسی وانه بهتر تفهم کرد جبر يعني ام روبالا خدا گرنجی همه پیناسا و قرطاف و تشت بین حتی که ام میناکا کی بجهنینن میناکا کی ننویسن او وانا قوموي روجي الصاغ بري او روبالا كما داغرتي ام تشتكي شي ناكا جبر فيه كي دماكو كتن استانجيا ده ناكو كي دمجي ودا در كتن وني ميناكا بيرا خبينن دوان ميناكا ده امي برسه وخوي راس ببينن وك ام بيجن گندما لبر دریایه گنده ما لبر دریایه لبر چیه؟ وقتاندک نه دریایه توانگامی لبر وقتاندکا نیره چیه؟ وقتاندکا نیر گنده ما لبر چه بو؟ گریدان چه بو نه؟ گریدان دنابرا دو پیواده چه بو لبر دریای لبر چه پی هاتیه تواندن اعراب بويا واتا تواندن يعني إمالة خواربون إمالة للأعراب عربي دبيجن يعني جبوت أدي جوارا بيفهم كرد توانك أفا يا مي يجمال بتايبتي دفا هر دو قادة يعني قرطافة توانك يا مي وفقطاندكا بنافكر يا نير دفر دقلك ناقوكي درت كذا ون باش بالا خود بنيته نه ام بیجن جاوی بریوان دیشا
Çavê yek jimare ne. Çavê bêrîvanê dêşe. Di êşeyan jî dêşe wekî hevin çiqa. Gundê me li ber deryayê ye. Çavê bêrîvanê diêşe. Gundê me li ber deryayê ye. Çavê bêrîvanê diêşe. Çavek diêşe. Ne her du ji xwe du çavin me got ji de û bir de pir jimare. Vê carê çavek diêşe. Ê li vir ya çi ye? Nêre ne? Çavekî bêrîvan. Bêrîvanê. Ev çaviyê kî ye? Yê bêrîvan. Li vir çi çêbûye? Girêdan çêbûye. Bêrîvanê li vir, bêrîvan li vir hatiye tawandin bûye bêrîvanê. Çima me got bêrîvanê? Çima em navên çavê bêrîvan dêşe, diêşe? Dema ku em rêzimanî hevokê binivîsin, gerek e em şert û mercên hevokê bînin. Bêrîvan, bêyê vêna navekî nêtar e. Bêyê di binivîsê navekî nêtar e. Di hevokê de niha yekî ku wekî me em bêjin nava ji hevdû ferq neke Kurd bê, ziman bixwêne, wê çawa nas bike ev nav nêreyan me ye? Biriya Qartafan. Çavê bêrîvanê diêşe. Bêrîvanê li vir hatiye tawandin bi Qartaf hetawangeya me. Hûn dibînin li vir deryayê hatiye tawandin, li vir bêrîvanê hatiye tawandin. Gundê me. Gundê kî? Ê me girêdan çêbûye. Çavê bêrîvanê em îşê xwe vir nayîn. Çavê bêrîvanê. Çavê kê? Bêrîvanê. Çavê wê. Bêrîvan niha li vir di pêşerojê de dema em cînav ka bibin, cînav cihê nava digirin. Wê. Çavê kî? Yê wê. Ev ê ya wê ye. Baş e. Em hevokek dî bibin, ji xwe me got di hevoka de bêhtir wan netê fêm kirin. Hevokekî din li cem we hebe. Kirasê gulê kesk e. Kirasê gulê kesk e. Her bijî. Mînakekî din. Em bêjin kefiya xortî, ne? Kefiya xortî firiya. Kefiya xortî. Kefiya kê? Ya wî, ya xortî. Ev çi ye? Qartafa tawangeya nêr yek jimare. Kefiya xortî. Li vir veqetandeka me ya yek jimar. Li vir kefî çi ye? Me ye yek jimare ne? Zayenda wê mêjera wê hatiye diyar kirin. Xortî, xort heger bi tena serê xwe be di rewşa xwerû de ye. Me got tewang di sê rewşa de derbas dibe. Tê bîra wana me yê borî. Yek jê rewşa xwerû dema ku nav di rewşa xwe xwerû debe. Bey zêdebûn, bey kêmbûn, bey hejmar, bey zayend, bey tiştek dema ku nav di xwerûbûna xwe debe, di sadebûna xwe debe. Xort. Em neçar dimînin ku qertafekî tewangê li ser ve zêde bikin ji bo em hejmarê û zayenda vî navî diyar bikin. Li vir xort çi mere derket? Nêr mer derket. Ne? Kefiya xortî firiya. Îşê xwe em vana nayînin. Ew di êşe û firiya ev na lêgerin di pêşerojê de mêva bidin diyar kirin. Lê tiştê girîng ji me re çi ye? Veqetandek û tewang e. Gundê me li ber deryayê ye. Deryayê tewang e. Nave hatiye tewandin. Gundê me girêdan çêbûye li vir. Çavê bêrîvanê diêşe.
Çavê bêrîvanê diêşe li vir çi ye? Veqetandeka nêr e. Tevê wa tê ku çav çi ye? Nêr e. Çav nemê ye. Zayenda xwe de çav nêr e. Bêrîvanê, bêrîvan mê ye. Diêşe. Eger em bêjin navekî nêtar be. Em bêjin mizgîn. Mizgînê, mizgînî. Mizgîn ji her du aliyan re jî çê dibe. Xebat. Çavê xebatê diêşe. Eger xort ba me gotibe xebatî. Di vir de yani me got hegeriyekî Kurd bê eger kesekî biyanî bê Kurdî bixwêne ew ê weke me nizanî bê yani nava ji hevdû veqetêne. Ji ber vê yekê gerek dema ku em mijarekî, nameyekî, tiştekî bikevin mijarê rêziman de gerek em yek peyvê bêyî rêziman nehêlin. Çi navê dihat pêşiya me veqetandek bê me servezîde bikir. Tawang bê bi taybet tawang. Di nav me de tawang kêm tê bikar anî. Her wiha kefiya xortî firiya. Kefiya xortî firiya. Li vir kefî, kefî çi ye li vir? Zayenda wê me ye ne? Kefî zayenda wê me ye. Xortî nêr e. Xort me qertafa î servezîde kir bû î. Bû nêr. Em niha hevokekî din li ser î bibin. Dîsa li ser veqetandeka a ya mê û qertafa tawangê ya nêr. Kesek ji hevokekî bidê me? Bejna hogirî bilind e. Ne? Bejna hogirî bilind e. Bejna hogirî bilind e. Li vir bejna bejin. Çi ye li vir? Me ye. Ne? Zayenda wê me ye. Yek ji mare. Hogirî nêr e. Bejna hogirî bilind e. Dîsa li vir veqetandeka me mê hatiye, tawanga me nêr hatiye. Yani şarsît vî alî de kêm derdikevin. Bi taybetî veqetandeka nêr û tawanga mê. Ji ber ku her du wekî hevin, şarsî derdikevin pêş. Em niha ên pir jimar bêjin. Ên nêtar pir jimar, an nêtar pir jimar. Veqetandek û tawang. Mînakin cem wa hebin? Xuşkên min biçûk in. Xuşkên min biçûk in. Baş e. Xuşkên min li vir veqetandek tenê hatiye. Em bêjin dilên dayîkan dişewutin. Dilên dayîkan dişewutin. Li vir em veqetandek û tawangê her duyan bi hev re bikartînin. Dilên dayîkan dişewutin. Li vir çi ye? Veqetandek û tawang. Her du jî pir jimar in. Dilên dayîkan dişewutin. Dilên kê? Dayîkan. Li vir dilê kê dişewite? Yê dayîkê. Dil bi kê ve hatiye girêdan? Bi dayîkan ve. Veqetandek me got girêdan di navbera peyvan de. Vê hevokê cem xwe bigirin? Belê. Niha jî em hevokna yani tenê li ser veqetandeka bêjin û hevokna dî tenê li ser tawanga. Em ê zanibin çawa dema tawang werê dema veqetandek bê em çi yani em nas bikin û dema tawang werê em çi bikin. Em bêjin keça delal. Diyate. Xortê.
لهنگ ام بیجن کوره وی یه پرجمار میوانین ما یعنی ام بیجن میوانین دلال هوالین شیرین بله والو نها ام باش بالا خبد نبر كتا دلال دياتا اف يا مي يك جمارة خورتي لهنك كوريوي ميوانين دلال هوالين شيرين هر هفوكك جي حالي خواهاتي نها جي ام چند هفوكان لسر طوانجي جي بنديسن جبوي فا برسيوه هن هوال ميناكا كي ام بيجن داري نبرة داري نبرة لشونا كو ام بيجن از في ناخوازم ام في جبركو ما جيناف كنا نبر نامي ناوي كي بخنا شونايدا ام بيجن اس بي نوسي ناخوازم اس بينوسي ناخوازم جي بالا نما جبو مي يك جمار ما دو هاوك نويساندن جبو اي نير يك جمار هاوك اكي هوگری خوندکار هر بجي كي جي كرم كميديا سرهاتي دبينم سرهاتي دبينم سرهاتي دبينم هبوكا كيدن هبوكا كيدن الجمانينا ام حسني جوز آنين از ناني دخم از هوالي دبينم ام بيجن حسني جوز آنين ام هبوكا كي پر جمار جی ببن نها ما یا نیر یک جمار بداوی کر نها یا پر جمار دلین خورتان گرمه خورتان لور طوانگه لی امتخازن بریوه وقتاندک جهاتیه تنی امتخازن طوانگ هوه کتا جیرانان خوشکه هر بجی ام هبوکه کی سبکتر بینین ام بیجن خورتان گل رواندن خورتان گل رواندن پرجمار هاوو ککیدن کاری هوالان تره هر بیجی کاری هوالان تره بله هوالنو لور هاووکی ما به آوای کی نه و لور به آوای کی دنه نه چا وایانی کچا دلال كتا دلال لفر چیه؟ دلال چیه لفر؟ رنگ دیره نه
بس نه صفایه گچا دلال دیاتم لور چیه؟ جیناف که ام بیجن دیاته دیا که دیا میدیا لور ملکیت هیا چه هیا؟ ملکیت هیا لور رنگ دیره خورته لهنگ خورته چاوا لهنگ کره وی کره که یه وی لور ملکیت هیا میوان دلال دلال دیسا رنگ دیره حوالین شیرین دیسا رنگ دیره ام دکارم بیجن حوالین تا یعنی جی حوالین وی حوالین و لی نمطلقه يعني نا هين تشتكي تأكيد نها تيكو دما وقت عندك ورا دفي رنگ ديرو جيناف بيره هبن يعني جي رنگ ديرو ناف بيره هبن لي نها وك دس بيك وك يعني جبو ام حالي حاضر ده ناكوكياش جم خبابيجن وقت عندك دما هات امي زانبن چاوايا دما كو رنگ دير و جيناف خاتن و ني وقت عندك ناس بكن لور چهایا داره نبره لور دار هاتیه تواندن روشا نافدیر هاتیه دیار کرن روشا اجالیه زایند و میجره و لور چه بویا لور گریدان چه بویا گریدان دن برا دو پیواده چه بویا دو وقت اندکال لید توانگه ده ناوکه او ناو هاتیه تواندن روشا وی ناوی هاتیه دیار کرن داره نبره از پینوسه ناخوازم پینوسی از سرهاتی دبینم سرهاتی ای حسنی گوز آنین حسنی لور روشا حسن او سرهات هاتیه دیار کرن جعالی میجر و زاینده با خورتان گل رواندن خورتان گل رواندن کار حوالان پره کار حوالان لور چه هیا وقت عندك نير نه كار لفر نيره لي جمرة چه گرینگه طوان حوالا دفر ده حوالنو روشا ناف تی دیار کرن لي لفر وقت عندك چه دبه گریدان دنابرا دو پیوان ده بکتی وقت عندك مگود چیه وقت عندنا می و نیر یک جماری و پر جماری لفر روشا ناف ده دیار کرن هات فهم کرن پرسه وهانا ام گهان داویا ویوانه بله تماشاوانین هیجا ام گهان داویا ویوانه خوی ایرو ام بهوینه کو آوای کی خوش درباس بوبه و دم خوش مره درباس کربه حتی خلق اکدین بمیدنا خیر خوشیه ده خمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی